mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru bitandukanye hagiye hacaracara amafoto amwe atangaje yavugishije benshi. Muri aya mafoto harimo ay'umugabo umaze imyaka 4 yiyambika nk'abakobwa na Shaddy Boo yemeza ko ari Slay Queen ku karubanda ndetse n'abandi. Muri iki cyumweru Shaddy Boo yanyuze ku rukuta rwe rwa Instagram yemeza ko ari Slay Queen, yashyizeho ifoto yandika ati Slay Queen. Iri jambo benshi barifata nk'ubusobanuro bw'umukobwa cyangwa umugore uryamana n'abagabo bakamwishyura, gusa hari n'abarifata nk'umukobwa cyangwa umugore usa neza, ufite amafaranga kandi ukunda kuryoshya mu mvugo z'abubu. Uburanga bw'umukobwa uzwi nka Slay Queen ku mbuga nkoranyambaga usanga buvugisha abenshi bamugereranya na Shaddy Boo mu bwiza, bigakura impaka zitarangira bikabura gica. Slay Queen ashibutse vuba ku mbuga nkoranyambaga, ubusanzwe abenshi bari bazi Shaddy Boo na Kate Bashabe nk'abakundwa kuri Instagram cyane, ariko bari kubahiga. Abakurikira imbuga nkoranyambaga kandi babonye umugabo witwa Mark Bryan w'imyaka 61 y'amavuko wafashe umwanzuro wo kwiyambarira imyambaro y'abakobwa n'abagore. Ibi byo kwambara nk'abagore kandi ari umugabo abenshi babifashe nk'ibidasanzwe ku isi. Uyu mugabo ufite inkomoko muri Amerika ntabwo yigeze atangaza impamvu nyamukuru yahisemo kureka imyambaro ya kigabo. Mark Bryan yambara inkweto ndende z'abagore, ijipo, ishati za kigore, maze akiyogoshesha umusatsi ndetse n'ubwanwa bakabimaraho burundu. Reka nkomeze mbereka izindi foto zitandukanye zagiye zisakara ku mbuga nkoranyambaga muri iki gihe gitoya gishize. Mwibutsa ko wotarakora subscribe, nyamuneka nicyo gihe kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5 ko ni byinshi byiza tuzagenda tubagezaho.